Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako da napravite da se TV box napaja preko USB porta iz vašeg televizora, a ne preko njegovog adaptera koji morate posebno da uključite u struju. Ono prvo i najvažnije što morate da pogledate jeste da vidite kolika je voltaža, znači na adaptera koji ste dobili u vaš TV box. Moj adapter za moj TV box ima 5 V i 2 ampera, što odgovara jačini USB-a, znači koji ima velika većina, znači iole novih televizora ima bar jedan USB port, tako da može za to da se iskoristi. Zašto je to dobro? Ako TV box ne koristite kada je TV ugašen, što verovatno ne koristite, možete ovu foru da iskoristite i da se TV box uključi kada se upali TV, namestite znači HDMI koji je bio, kad ugasite TV gasi se i TV box i kada upalite TV pali se i TV box. S tim da postoji fora, znači HDMI, preko HDMI-a da se on gasi, čim oseti da je televizor ugašen, da on ugasi i TV box, s tim da TV box neće biti ugašen totalno, nego će ući u standby mod. Međutim, ovaj mod što ću sad vam pokažem je praktičan u smislu da vam neće biti potreban dodatni produžni kabel ili da vam zauzima jednostavno jedna utičnica dodatna, već ako već može sve da se napaja iz TV-a, zašto da to ne uprostimo. Pošto smo vidjeli da TV box radi na 5 V, potrebno je da otvorimo ovaj adapter i da vidimo šta se u njemu nalazi. Evo na brzaka sad ćemo to da uradimo. I šta imamo na adapteru? Znači imamo dve žice, evo sad ćemo da ga izvadimo komplet. Evo ovako. Znači imamo ulaz 220 V koji prolazi kroz samu štampanu ploču i imamo ovde znači izlaz 5 V koji je potreban za napajanje samog TV boxa. Kada odlemimo dve žice koje su bile, ja sam ih već odlemio da bi skratio trajanje ovog klipa, one su bile zalemljene ovde. Nakon što odlemite te dve žice, ovaj deo znači adaptera vam nije potreban, ostaće vam dve žice. A sa druge strane imate jack koji ulazi u sam TV box, njega ne diramo, dok sa druge strane vidite da imamo dve žice, jedna je crvena, u ovom slučaju crvena i bela. Crvena znamo da je pozitivna, a u ovom drugom slučaju je negativna, koja je uglavnom crne boje, ali u ovom slučaju je bele, to ne morate vas buni. Kada kupite USB kabel i presečete ga i skinete izolaciju, imat ćete 4 žice. Ako ste gledali moj klip kako iskoristiti USB kameru, kako iskoristiti razne moje klipove, imam kako sam objasnio. Sve u svemu kada isečete bilo koji USB kabel, u ovom slučaju ja sam kupio jedan, imat ćete 4 provodnika, zeleni, beli, crveni i crni. Crveni i crni služi za napajanje, znači kroz njih prolazi 5 V, samo struja, dok zeleni i beli služe za protok informacija. Pošto nama informacije u ovom slučaju nisu bitne, potrebno je samo napajanje, potrebno je samo spojiti ovo i ovo. Znači, ova crvena i bela koja izlaze iz samog ovog kabla, iz adaptera, i ova koja izlazi iz USB kabla. Nećemo povezivati belu na belu, nego ćemo povezati crvenu na crvenu i crnu na belu. Zašto? Na samom USB kablu znamo znači da je crna negativna, crvena pozitivna, ova bela i zelena nas ne interesuju. Dok na samom TV boxu ako imate crnu, znajte da je negativna i to je 100%, ova druga je onda pozitivna. U ovom slučaju ja znam da je ova crvena 100% pozitivna, a ova druga negativna. I u ovom slučaju, kao što vidite, ona je bele boje. Tako da vas ne budi, znači ne lemite belu na belu, nego lemite crvenu na crvenu, a crnu na belu. Sad ću to da zalemim i probat ćemo da vidimo da li radi. Krećemo sa probom da vidimo da li radi. Evo kao što vidite beli USB kabel smo ubacili u TV.
beli USB kabel smo ubacili u TV i sad ćemo da ga upalimo da vidimo da radi, a ovaj ide u TV box. TV box stoji ovde, kao što vidite nije upaljen, ne sveti lampica. Evo sad ću da upalim televizor. Evo, pritisnuo sam ga i kao što vidite on se pali, to znači da radi. Tako da to je to što se tiče ovog klipa. Vidjet ćete sad kad ugasim TV, on će se ugasiti. Tako da, mnogo dobra fora, eto, da uštedite malo prostora, ergonomije najviše. I naravno, sa ovaj kabel koji imate, u mom slučaju ispoje malo duži, ali naravno možete napraviti i kraći. Stavite ga iza TV-a i ništa se neće vidjeti. Tako da to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se dopao, hvala puno na gledanju i doviđenja.